Yabona mfowethu kodwa ekokhona into engifisa ukuyisho la angazi bazoyithatha kanjani ozakwethu kodwa khona into engifuna ukuyisho yabona la emkhakheni weinkondlo sinomona sisodwa yabona ibhlungu lento indlela yenzeka ngakhona ukuthi mina mhlawumbe uthothi mina sengiyamzonda umuntu owenza lento le kwayona mina engiyenza uyabona la asifunane einkondlweni singahlekisana masihlangane emcimbini sixhawulane sishuthe ndawonye kodwa deep down bayazi ukuthi hayi mina uShombela ngimthanda uyayibona lonto le kukhona le yanto angazi ukuthi idalwa yini uyayibona lonto le mhlambe kunempi yombhalo ukuthi ubani ubhala kangcono kunobani mhlawumbe angazi ukuthi idalwa yini kodwa nje engakutshela kona iqiniso leli abanye bayongifakazela uyayibona lonto le ngoba izifike ekuthenini okubona thina mina ngulo Shombela ngiyena angisizwanga imbongi mina ngasizwa umuntu umculi kaMaskandi yabo babe khona abanye abenza izinkondlo kodwa ababanga nalento ukuthi no ake simsize lo mfo ukuthi akwazi ukuthi imbhalo yakhe isabalele kubo bonke abantu ayikho neyodwa imbongi eyangisiza mina ngaze ngasizwa umuntu oseceleni and muzothi uyalandelisisa bancane abantu abasizwe abantu abenza leyo nto abayenzayo yabo basuke besaba lento yokuthi ngizomsiza uShombela bese bangapheki kwami bese ngenze njani uyayibona lonto le banaleyo nto leyo kanti into yomuntu ngeke uzuyivimbe ngeke uzuyivimbe umuntu into mayephiwe ngeke kwenze lutho so ngiyakholeka ukuthi mina lento ngayiphiwe uNkulunkulu and kancane kancane ngikhushulwa uyena uNkulunkulu so bona indaba yabo nje Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep, cause nothing really comes cheap. I be at the stool runner all day, putting in the work, gonna always. Never sleeping on myself, gonna no ways. Giving in my all, gonna showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams, dreams, dreams. Yeah, I got dreams, dreams, dreams. Yeah, I got dreams, dreams, dreams. Yeah, I got dreams, dreams, dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. Sanibonani babukele bakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Ubhobhile nihleli nolumkilo kazinyanga ke njengenjwayele yabona nje namhlanje ngiphethe imbongi yawo imbongi yokuqala ngiyiphathayo kwishow ngiphethe uShombela yabona nje ngiyathemba ukuthi nizo-enjoy kakhulu yabo sokhuluma nje ngezinto eziningi sokhuluma ngebackground yakhe sikhulume ngeenkondlo sikhulume nje umqondo afuna ukudlulisa kuningi nje sizokushare yabona uhlale nje kwishow uma ukuthi awaka-subscribe make sure ukuthi you-subscribe yabo click the notification button for more content. Sawubona my brother Jan. Mfethu hamba kanjani? Ngiyaphila mfethu awungeke uyintokoza mfethu kuba nawe kwishow. Ngiyabonga kakhulu nje mfethu ngokuthi onaleshi invite mfethu ube khona mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu ngithanda ukubingelela abalaleli benawo Ubhobhile. UShombela lo obingelela njengamanje. Kodwa njengembonga ke ngibingelele kanje. Mina ke nguShombela inkosi embonga iphelele umfana odlisizwe njengeyamaza sikhothele eduze njengencangathi sobe njengeluzela. Umuntu abayibhekene isiqala mfana kahle mangidlule eduze kwakho umzulu uthi advent busy yangibhaza. Isigaxa sehabisho sivuna namhlanje nakusasa uphumpelo njengeyombe mazambani into exolisa ngayo kwesibili icasukayo. Bathi nje novuka uvunuleze ushaya. Yini ke lo? So ngiyabona ngithenga amakhosi mfethu ngithenga amakhosi ayeke mfethu ngicela ukubachazele nje abantu ukuthi uShombela uphuma phi mfethu yabona yebo mfethu igama lami ngokuzalwa ngimuthubelihle ngoba kaMakhaya isibongo ukuzalwa ngizalwa endaweni yase Great Town libangwa yilokhuzana indawo embili ibangwa iGreat Town namakhabene lokhuzana eTranscorp empeleni kodwa ngiyaye ngithi ngwase Great Town ngingwase Transcorp ngoba ngaphansi kweGreat Town ke sinelokhuzana sinamakhabela
emakhabeleni bese ngaphansi phela ngibumeshane mina ngibumeshane phela nje lapha into encane baqhamuka la siqhamuka ngakhona so nje ngiphuma khona impela nje uhle ukubona umkhaya eThekwini impela ngisokhona emakhabeleni bese kuba ukuthi ke emakhabeleni ngingaphansi kwelokhuza kwendawo ethu semadekeni emadekeni la ngisuka khona kodwa ke okwamanje ngokuhlanganisa impilo ngile endaweni yase Bergville eBergville uyithathile nokuyila ngihlanganisa khona impilo okwamanje ngeke ngoba phela ke into esike sithanda ukuyenza la nawubhobhile sike sithanda ukubuyela eqaleni ngesomthetho sike sithole nje ukuthi ukhule kanjani wena kwethu because sifuna ukuthi silibone ukuthi italent lakho uhlanganephi nalo yabona umuntu nje ukhule kanjani ekhaya mfowethu sikhule nje ekhaya besibaningi kakhulu ngasohlangothini lasekhaya komame kwaMdlovu besibaningi kakhulu ke sabazukulu ngoba umkhulu ozala uma wayezeleke ingane ezi10 wayezele 10 so ke uma ulapho kuleyo 10 so masikhula nabo baba nezingane zabo baningi so sakhula sibaningi ke nje ekhaya egcekeni sidlala sonke ke nje sindawonye so lento yakhula ke le yeart ngoba uqala ukwenza izinkondlo ngaqala ngeminyaka yabo ma 2011 kanje uhambo lwami lokuqala izinkondlo ngaliqala lapho khona emva kokungcwatshwa kwamculi kaMaskandi okuthiwa umgqumeni kwakuba 29 lapho impela December ngenxa yokuthi thina sihlala emakhaya ke indawo yangakithi kusemakhaya ngampela lawo impela kwaNkomozi New Polish so laphana uDVD kaMgqumeni umngcwabo wakhe yaze yafika 2010 uphela 2011 lapho so mayifika ke sesibuka sonke ke nje sihlalele lapha ekhaya kwavela khona iphathi engayithanda eyayenziwa uNgizwe Mchunu umengameli wamabhiya akukho president wamabhiya so mangithanda lento ayenza wayibongela ilokhuzana inkosi yamaNazaretha uShembe khona ibonga yezisho laphana wayethi ebongela ulokhuzana ngoba umgqumeni wayekholwa khona lapha kaShembe so embongela ke bongela ethi lensizwa yayithi masikhuluma ngoShembe ethugele bevele bezama basemzumbuduma besaba basemhlabeni nabasezulwini uyilethile idinga unqangasithebela ulanga lamalanga uphuma la ngasikode njalo so mina ukuqala kwami ngayithanda lento eyenziwa uMacingwane ukuthi yinhle lento le ngase ngiyithatha ke nami ke ngayisebenzisa ukuthi hayi no angivele ngiqale lento nami ngibona ukuthi ngangisebenzela kanjani so ngayiqala lapho ke kahle unkondlo bamaqala ekutheni ngichazwe uNgizwe Mchunu indlela ayibongela ngayo uyabona ukuthi sesiside phela isikhathi manje usendimeni kusho ukuthi usuphelile u10 years uma ukuthi lento wayiqala ngo2011 usayikhumbula nje kodwa ke manje ke inkondlo yakho ke yokuqala ke wena ke wayibhala ke nje inkondlo engayibhala kule minyaka yini sezasuke zawo baningi kakhulu mfethu yaze ngagcina ngiyikhohlwe ezinye kodwa mina ingakhulu imisebenzi esengiyisebenzile egameni lami njengoShombela imisebenzi engikhiphile yakwazi ukuthi etholakala ezitolo zomculo za online so kuningi kakhulu esengisebenzile noma ngasakhumbuli kahle kodwa iyona nkondlo ibonge engaqala ngayo ngoba ngaqala ngenza ibongo ngayo kule minyaka emva kokubukela kuyena uNgizwe ngabe sengikhula ke sengilalela ezinye insizwa ezase zikhona endimeni ngaso leso sikhathi leso engingabala kuzo le khona insizwa lapha enothe kakhulu olimini ekuthiwa uSiboda poet hayi ngangilalela ke naleyo insizwa kodwa ke yize ekukhuleni kwami ngingasho ukuthi ngifuna ukuthi ngishaya ushuni wakhe noma isitayela sakhe ngafika nesitayela sami ke sikaShombela ekutheni mangishaya inkondlo ke ngibe uyena uShombela hayi ngoba phela ngeke ngazizwa noma inkondlo ngiyayithanda lo shuni mfethu odonsa ngawo ukuthi ukuthathe nje umuntu nje umhaya mfethu umhaya ngoba phela iyona into esidingayo leyo mfethu sithi noma siyishaya inkondlo nazo esifuna ukuthi zithinte abantu enhlizweni kodwa kube khona futhi lokho esikwenzayo manje sibathinta kahle ngoba phela imbongo eziningi futhi seziyakuthanda ukudabukisa yabona ziningi imbongo mfethu ezidayisa usizi engeke ngahlala nazo nami ezinye ngizikhuza ngidayi ngeke bafowethu ngoba phela egcineni uyimbongo
yabo kufuneka ukuthi noma ulikhuluma usizi kodwa futhi ibe khona inhlanzi yokukhanya. Yebo kona kunjalo mfowethu uqinisele mina kukhona enye into yabona la emkhakheni wethu wezinkondlo kulikhulu kakhulu ekuthenini uvele ebantwini nokuthi uye phambili ngoba uma uzothi uyabheka ziningi imbongi khona la yonke indawo ziningi imbongi khona kodwa ize zikhona ukuze into yakhe izokwazi ukuthi ivele kufuna ufike lento ehlukile nokuyinto engayithatha ngayisebenzisa kimi ukuthi no mhlawumbe ngangisebenzela nokuyila engaqala khona ukuthi ngenze into mhlawumbe ngingenzela abantu izinkondlo ngikhulume ngomuntu othize mhlawumbe osukenza kahle ngaleso sikhathi ngimona ukuthi ubani wenza kahle so into yami yaqala lapho ke nakuba ngilo Shombela ongiwuye namhlanje kungenxa yazo lezo nkondlo ebengizenza ngabantu yizo bezikhona ebengizenze beyikhuluma ngempilo kodwa lezi ebengizenza ngabantu izona ezingilethele kakhulu ukuthi kube khona abantu abangilandelayo ngoba sengizenzile impela mfowethu mangathiwa ngiyakubalela baningi abaculi abaphezulu esengibenzelile ngibenzelile o DJ Tira o Black Coffee banikeza umsebenzi wami bawuzwa bancoma ngabenzela okhuzana wakaMpungose loculo Maskandi ngabenzela abantu abaningi nje ilist nje iningi kakhulu o Black Diamond baningi abantu yes ngabenzela yabo ngoba ngisho ukuthi baningi mfowethu ngaze ngikhohle ngicele ngaye nje ngicele ngenzela igeza kaMgubu Ali ngoba insizwe esisebenzi ekhaya ngamaskandi khona bazokubathola lo mangihlonipha abantu nangasekhaya ngihloniphe so ngacela ngiyenzela insizwa lapha umfoko kaMgube inkondlo uyifakile naye emakhasini akhe ezokuxhumana lapha abantu bangakwazi ukubefika nabo beyibheke beyibone so indlela yami ibe kanjani nakuba ngilo Shombela engiwi namhlanje njengoba futhi sengisebenza nensizwa lapha kumaskandi ekuthiwa umuze emvuka Mkhize yona insizwa ke ngidabulileke impela kakhulu ke khona lami ukuthi ngize ngicine sengivela kangaka ebantwini ibe nabantu esebengilandela sebekholelwa ngempela kimi ukuthi no uShombela uyayenza le hayi ngeke futhi umsebenzi futhi uyayikhulumela futhi nayo into engiyithanda ngomsebenzi mina yona futhi uyicoca indaba so ke manje futhi kule space ke futhi seyinkondlo lesi enikusona izinjini namba futhi ongathi uke wabhekana nazo ukuze phela nabanye osonkondla basazohamba le ndima nawe belandele emva kwakho ngoba phela uinspire abantu njoba wenza yabo manje iziphi nje lezo zinto and wena udlule kanjani kuzona masubhekana nazo engingakusho nje okokuqala la uma wenza izinkondlo engaqale ngikukhuthaze kubantu abenza izinkondlo abasalandela ngathi umuntu akazame ukuthi agxile entweni asuke yenza mawenza zona izinkondlo ugxila kuzo futhi bese uba nalento yokukholelwa kuyo ngoba mhlawumbe ukubane kwakungayi ukuthi ngiyakholelwa kimi futhi ngiyayithemba into enginayo ngiphiwe uNkulunkulu mhlawumbe ngabe kade ngayeka indaba yezinkondlo ngathi hayi no ngiyayeka indaba yezinkondlo ngoba la ezinkondlweni ukufika yabona isikhathi esiningi mawufika ngoba noma singaqhathanisani kodwa ngokwamazinyo yebonto lo engathi usemaphambidlana uyayibona lento leyo so nami kwakukhona leyo nto leyo ukuthi engathi usephambili ubani noma ngingafuni ukubiza ngamagama so angathi bengayigwema lento yokulokhuza bezama ukubheka umuntu ukuthi kanjani mhlambe ngoba approach ngoba nami ngesikhathi ngisazama ukukhanya bakhona ababephambili kimi ngaleso sikhathi engazama ukuthi ngixhumane nabo madoda ningichushiseni la nenza kanjani ukuthi nize ngcine imphumelelo babhamba abantu ke bayitshela ngami ke kanjalo njalo so into engingayisho ngathi mhlambe angathi bengabheka abantu abazama ukuxhumana nabo abazama ukubaxhuma ukuthi abantu abanjani ngoba uma umuntu umbona egcine ezitshela mhlambe uthi wena uyam-approach mhlambe leyo nto iyayigcina ikukhathaza ngaphakathi mina ke nje sengake ngaphoxeka kaningi ngi-approach abanye abantu ngomsebenzi wami kodwa lokho angikuthathanga ngafaya enhlizweni nginalento ethi nje hayi impilo iyaqhubeka bese kuba khona labantu abathi woza uzoyiveza yabo mina ngakutshela isimanga ukuthi mfowethu basekhona namanje abantu abathi woza uyiveza kimi nguShombela yize sengisebenze nabantu abangaka uyayibona lonto leyo so lento yokuyiveza ngiyafisa abantu abenza lento le ngathi bangathi ukuyehlisa kancane noma beyiyeke totally iyalimaza lento le ngoba umuntu uthola ukuthi kuthiwe suka eGreat Town la ngisuka khona woza mhlambe eGoli uzoyiveza ngizoyiveza kwishow mhlambe wena uyazi ukuthi kunamali iyokungena kwabantu uzoyenza mina uthini ngame ngisuka indawo engaka ngidlani ngihamba ngani yonke leyo nto leyo so abantu ngathi bengazama ukuyehlisa leyo nto ngoba iyasilimaza kakhulu sama artist lento le
and futhi uyenza nanokuthi umsebenzi wakho uze ubonakale ngazuthi nawe uyihlathi kahle kahle ngoba phela basuke bebone ngathi nawe manje ivalue kushuthi awuziboni ukuthi unayo ivalue because ekugcineni ngeke ukuthi uzongidayisela nami ukuthi hayi ngizobuka abantu uzongibuka basangisize ngani lo muntu ngibe nami ngiartist ngoba phela mina ngiyakholelwa ekutheni ngisho ngathiwa uyiartist noma usonkondlo mfowethu one million lama followers ebe umunye ne1000 kodwa uma nenza umsebenzi lapha na mfowethu niyafana ukuthi niyalingana kunjalo mfowethu enye yezinto efuna ukukhuzwa ngempela kulabo abantu ngoba iyageja ngempela uma uzothi uyabheka ebese kuba khona lento yabona engathi bebengayiyeka ngempela lento le ngizama ukusho yona le ukuthi bayadlala ngabantu indlela abenza ngayo ukuthi kuthiwe woza uzoyiveza Shombela mina okay into ebengifuna ukisho ukuthi mina ngayiyeka lento yokuthi kuthiwe wozoyiveza uyazi ingozi ngento eyodwa lento yokuthi kuthiwe uyayiveza ingozi ngokuthi ugcina ungasaboni mase sekufanele ngabe useyaqashwa angithi wena sewujwayela ukuthi hayi ngiyayiveza uma abantu sebesekufanele ukuthi bekuqashe for umcimbi sebethi siyawubona umsebenzi wakho Shombela now sesiyimisela ukuthi sikukhokhele sikubhuke manje mina ngizogcina ngingasakuboni lokho uyayibona lento le ngogcina sethi hayi fakani upetrol ngize kanti manje kufaka ngabe sengithola ama1000 kuya le ngomsebenzi wami ngoba kukhona abantu abangenawo umona khona abantu abakwazi ukuthi into bayibone ukuthi lo muntu ngempela uyayenza lento and indlela ayenza ngayo ufanele ngabe sekukhona into ayitholayo ngalokho ngoba izinkondlo yebo siyazenza ngoba futhi siyayithanda ngoba uNkulunkulu wasiphi ikhona kodwa ekugcineni kosuku asizenzele ukuchitha izungu asibhoreki mina ngeke ngithi angidlali ngomsebenzi wami noma yabo lokhu ukuthi ngenzele abantu izinkondlo umsebenzi wami loyo ngisuke ngingadlali uyayibona lento leyo yingakho uma omunye umuntu noma kuthiwa sengenzele noma ngawubani kodwa ubone ukuthi angathi ushaya indiva umsebenzi wami lokho mina ngiyeke ngithi mina sengidlulisile mina okwami mina bekuukwenzela ngoba wenza okuhle ukuthi uyayiaccepta or uyayidecline okwakho lokho angingene kuwe uyayibona lento leyo so inaleyo nto kimi mfowethu hayi ngiyayithanda futhi indlela uhlonipha ngayo umsebenzi wakho futhi engathi nosonkondla abaningi mfowethu bangabukela lana mfowethu bathatha iphethini nabo ngoba phela uma uzobheka sona nje space ngempela mfowethu seyinkondlo iningi indima mfowethu ekumele idlalwe lana yabona kusamele kugijinywe ngempela kusamele kufundwe bathi nalabo futhi abanayo following bakwazi ukuthi babuyisele futhi nakulabo abanye abangemumva ngoba phela lento into ngesomthetho ngisho ubabamkhulu mfowethu bebeneyibongelo umuntu leyo nto nje into nje bekwaziwa nje ukuthi ubani nobani manje sinabantu abaningi bathi bazebiza ngensizwa kodwa futhi akanazo ngisho ibongelo yabona mfowethu kodwa khona into engifisa ukuyisho la angazi bazoyithatha kanjani ozakwethu kodwa khona into engifuna ukuyisho yabona la emkhakheni wezinkondlo sinomona sisodwa yabona ibhlungu lento indlela eyenzeka ngakhona ukuthi mina mhlawumbe uthothi mina sengiyamzonda umuntu owenza lento le kwayona mina engiyenza uyabona la asifunane ezinkondlweni singahlekisana masihlangane emcimbini sixhawulane sishuthe ndawonye kodwa deep down bayazi ukuthi hayi mina noShombela ngimthanda uyayibona lonto le kukhona le yanto angazi ukuthi idalwa yini uyayibona lonto le mhlambe kunempi yombhalo ukuthi ubani ubhala kangcono kunobani mhlambe angazi ukuthi idalwa yini kodwa nje engakutshela kona iqiniso leli abanye bayongifakazela uyayibona lonto le ngoba izifike ekuthenini okubona thina mina ngulo Shombela ngiyena ngisizwanga yimbongi mina ngasizwa umuntu umculi kaMaskandi yabo babe khona abanye abenza izinkondlo kodwa ababanga nalento ukuthi no ake simsize lo mfo ukuthi akwazi ukuthi imbhalo yakhe isabalele kubo bonke abantu ayikho neyodwa imbongi eyangisiza mina ngaze ngasizwa umuntu oseceleni and muzothi uyalandelisisa bancane abantu abasizwe abantu abenza leyo nto abayenzayo yabo basuke besaba lento yokuthi ngizomsiza uShombela bese bangapheki kwami bese ngenze njani uyayibona lento leyo banaleyo nto leyo kanti into yomuntu ngeke uzuyivimbe ngeke uzuyivimbe umuntu into mayephiwe ngeke kwenze lutho so ngiyakholeka ukuthi mina lento ngayiphiwe uNkulunkulu and kancane ngikhushulwa uyena uNkulunkulu so bona indaba yabo nje hayi futhi ngeke vele kahle ngesomthetho baze babe neimpact ngoba phela kunalokho bayakuqinisa futhi yabona ngasikhathi benza lento bayakuqinisa kodwa uthando ngicabanga ukuthi mina yona yonke lento because kuona wonke umusic ama-genre amaningi la KZN engiwabonile la kwenziwa khona into ene-art abantu bafuna ukukholelwa kakhulu kumuntu kanti phela into ekumele kukholelwe kuyona kakhulu ngesomthetho umkhakha lo uma usonkondlo akekho oyokabe ngaphezulu ukudlula
ukuba usonkondlo Yebo, lonke umuntu kunjalo. ngoba sonke sidlala lapho kuleso space awukho ngaphandle ngisho ngathiwa manje une following unani uma ukuthi uyangicindezela kusho ukuthi wena ubona ukuthi ayidliwe poetry Yebo. ngenxa ukuthi akuwena oqhamuke nento emnandi ngake ngayisho futhi lento mina ngumuntu olikhuluma iqiniso ubona abaningi bengangifuni nje mina ngiyazi abangithanda futhi nami ngibathanda khona into engisho mina ngithi uyabona njengoba senza inkondlo siba ngaka mhlawumbe imbongo ezikhona la zingapheka ka 200 mhlambe kuzo zonke nje indawo ziningi imbongo ezikhona mina ngeke ngithi kuzo zonke lezo mbongo noma kuthiwa imbongo ebukele njengamanje iqala izolo ukubhala inkondlo ngitshela ukuthi mina ngifuna ukuyitshela ukuthi ayikho imbongo ekuthiwa iwork khona lezi zinto ezisetshenziswe la ku hip hop kuthiwa ayikho indaba kabantu ayasinayo ngoba kunento ethi masibhala inkondlo thina imbongo ngisuke ngidlulisa imizwa yami musu ungangiblame mina ukuthi nawe unokwakho ubungadlulisa ngendlela yakho ubungeke udlulise njengami ngiye ngithi mina uma ungitshela ukuthi le nkondlo le mhlambe iyabheda bekufuna ngithi ukuqinisa ukubhala ngithi wena mangathiwa ukubani wena othola eqala leli thuba ubungawabhala lamagama engiwabhalile ngoba phela usuke engawabhalanga futhi usuke njengoba ebheke wena kusho khona ikho vele into naye asenayo ngeke uzuthi i-content engifika nayo iyabheda ngizama ukuqinisa ngoba imini ocabanga ukuthi angifike nalento futhi izongisebenzela so angathi la einkondlweni besingayeke ukujajana mina baningi kakhulu imbongo engisazoyisiza khona nje enye nje imbongi engizoyiveza kubantu kungekudala engivundulula ikhono layo lapha na ikade ihambele nenye competition yeinkondlo yabuya neaward yawina lapha so okuyikona ukuthi mina anginawo umona umuntu enza into enhle mina ngiyathanda ukuthi ngifake isandla ngimlekelele la ngisuke ngalekelela khona ngoba nami ngiyimi ngoba ngisizwe ngabanye abantu hayi futhi kanti ngaphandle futhi kwabantu futhi ngeke ngempela siye ndawo ngoba phela nomuntu okumele ilalela umuntu lento le sabantu sonke siyadingana izilwane futhi ngeke understand usidinga abantu badinga thina siyadingana ahlala ngoba into engiyicabangayo mina ngiyenza inkondlo seziningi indlela ngisuke ngisangakulokhuza ngiyibhale mhlambe lento ngiyishiye ku Facebook into ebhalwe mhlambe ku Facebook ngenisibonelo ayifani nento esiqoshiwe nokuthi abantu ngicela beyiyeke kakhulu izama ukuthi yehle mhlambe ngiyazi ngeke iphele kodwa bazama ukwehlisa no mhlambe umsebenzi wethu bewucele kwabanye abantu ungathathi inamba yami lapha ku TikTok ufika ukuthi khona weyosana ngithinta athi Shombela ngicela asho ngicela ongisendele zonke inkondlo zakho live Alvin ngacabanga ukuthi ngirekhoda ngamalini mina studio ngizotholana ekugcineni ngoba futhi abantu bayakubheka ukuthi uphila impiloni uqoka ini uhamba ngani yabona ngoba singakamnazo nje nanezimoto sibhekile ukuthi mhlambe nani ngelinye ilanga so ishaya inkondlo zezi sifakele izimoto yabo sizama ukuthi imizi yasemakithi ibukeke ngendlela okuyiyona yabo ngoba abanye abantu bagcina sebeposta ku Facebook uthi hawu uShombela lo esimbona la ku Facebook kanti uphume ekhaya elinjeni yabo so ezinye zezinto lezo abantu angabe bengawusupporta ngeqiniso umsebenzi wethu bas download ezitolo ezikhokhela beyeke indaba yo MP3 juice no audio mac yonke lonke lama side lawa ngakhokhi lawa abheda ayadla amandla ethu ngoba phela noku-streama manje ikhona vele osekuhamba kakhulu manje umuntu nje ukubuka ko YouTube ufethu ku Spotify sekuyakhokha nakho izona izinto vele abantu kumele kusupportwane ngazo ukuthi kungcono wena ngoba ushencele ngapha kancane kumaskandi sakhona lento mfethu yokuthi kuyasupportwana kufane nakwezinye amanye ama-genre because kwamanye ama-genre ngempela umuntu mfethu ufiyathe ngiyayithanda ingoma yakho uthi uma uthi uyabheka ufakaza bona hlala kuyo wafana kuyo hawu kunenkondlo yakho bafo ikhiphile uyizwe ekuqaleni naijabani.com hawu okay hawu ndoda uyangisupport kodwa download lapha umuntu mayethu uyangithanda thenga umsebenzi wami ku Spotify thenga umsebenzi wami ku Apple thenga kuzo zonke lezi zinto le right zikhona abantu abayeke lento yokudownloada kulama site lawa mahala lawa abhedayo ngoba bayawasebenzisa futhi lama site uma sebefuna ukustream abantu baphesheya phela le South Africa futhi bafuna bamaphiciphici lapha abantu ngoba manje abantu baphesheya into yabo futhi bayithatha serious kakhulu kodwa thina abantu abala
ekumele ukuthi ithina ngampela abasupportayo lutho ukusupporta Uyabona. and bayakusola futhi abasho phela ukuthi njoba ungakhile ingoba sikusupport uthi hawu simsupporta kangaka ukudlala ngemali simlalela kushuthi imali namantombazane yabona ngoba uyabona ezinye zezinto lezo uyabona nje mina njengoba ngumjidi ngeke ngize ngikufihle lokho yebo ngushombela ngiyayishaya inkondlo ngiyayihlonipha umsebenzi wami kodwa nami phela ekugcinwe konke nginempilo nami ngizovela impilo yendo nami ngeke ngifihle ngiyathanda vele amantombazane kodwa hayi kakhulu yabona ngiyathanda kodwa hayi kakhulu nokuthi phela abantu abangasebenzisi lento ukuthi ngonakho kuphela manje sengidana abantu sebezogcina sebehudulela mina phansi cha hayi ungasitsheli ngobani ukuthi abantu yabona mfowethu into engakutshela yona yabona mase bethole ithuba make bathola into eyiphutha ku bakuninda ngayo beze bekhohlwe ngisho izinto ezinhle ozenzayo omunye uyabona mayewathola iphutha kimi hawu izinkondlo zami nazo seziyabheda nje ayisasebenzi indaba yami yabo so abantu ake beyiyeke nalento yokuthi bengene yabona manje abantu ngicela futhi beyiyeke lo ngikhuza nje kancane kuze kulunga abantu abayeke ukungenelela ezimpilweni zethu kakhulu samaciko umuntu azagcine kulawula ukuthi hamba noba yeka ba qoka kanje phila nobani ayifuneki leyo nto ekugcineni nami ngumuntu ngineyinqumo ukuthi mina sengifuna ukuphila noba ukuthi phela manje abantu ngesomthetho kuba kwispace seart bayahluleka mina into engiyibonile bayahluleka ukuhlukanisa manje ushombela nawe manje ngoba phela nawe egcineni umuntu ushombela uhlangane naye nawe endleleni uyabo manje le nto le iyohlezi ihlukile ngesomthetho bona manje ngisho bekubona noma ingani bafuna uhlezi ushombela ngaso sonke isikhathi uyayibona le nto leyo kanti phela kwenzeki mfethu ngisho ama actors abantu aba actor uma ubheka baze bambize ngalo leli gama umuntu adlala ngalo lapha esistorini uzibona abanendaba ngani bambize ngonkunzi umuntu kanti really ngigaba indawo yabo uthi abasamazi umasoja msiza bazi unkunzi uyayibona le nto le yebo kuleyo bafo kunjalo kona ekugcineni kwakho konke ngiyagcizelela sinezimpilo nathi umuntu angangena azayongena ngisho empilweni yami ngasese impela angiphenye ukuthi ngenzani nini nobani kanjani angathi singahlangana la kuShombela sihlangane kuShombela noma sizohlangana la eceleni kimi kodwa ungangilawuli okungcono unganginika ungabeka umbono yazi la Shombela indlela ophila ngayo ndoda uthi ukushintsha la awusuka la enza ungangilawuli ukuthi usufuna nike lapho yabo cha ngoba phela sifune kuphathwa phela egcineni nathi sizama khona ukuthi siyiphathe mfowethu and iyona phela ngeke egcineni uze wenza into nawe obona ukuthi ngeke izikukhulise ngesomthetho mfowethu ngoba phela ibrand ibalekile mfowethu siphusha ibrand yabo lokho nje kuya kulombuzo wami mfowethu olandelayo ukuthi ngoba phela yabo uma umuntu ocreateayo mfowethu istress depression anxiety izinto mfowethu lezo ongeke ungabhekani nazo because phela kumele uqhamuke nento entsha mfowethu uthola ukuthi ibingekho before wena uma uzithola kuleso simo mfowethu uye wenze njani ukuphendula umbuzo wakho nje ngivele nje ngiphenye ibheshu ungenishiqe kulo cha mfowethu engingakutshela kona mangibhekana nalezo zimo like ngiyakholela ukuthenini akufuni uma ungekho esimweni esikahle uyayibona leyo nto leyo uma ungekho esimweni esikahle sempilo personal eceleni ugcine sewulokhuza mhlambe uthola ukuthi mhlambe ngoba wena ukho ubhekene une depression yabona khona izimo odlula kuzo khona izinto ezikushayile empilweni yakho mina into engiyenza njengoshombela mina ngivele ngikhetha ukuthi ngithukuma kancane ngingaphazamisa umsebenzi wami omuhle kangake sengiwenze sonke lesi sikhathi ngoba uma ngizoqhubeka ngisho nginjalo ngizogcina sengilimaza umsebenzi wami ukuthi no man sengigcina sengiyawulimaza umsebenzi ekuthiwa ya ushombela ubeshaya uyabona kuxoxa umlando ngiseyimbongi kuthiwa wayeshaya ushombela ngo2017 nomadoda lo mfana wayibhala inkondlo mfethu ungamboni manje kodwa uthothi ngikhipha ialbum abasayizwa le uyayibona le nto leyo so ilento yokuphoqa empilweni ungaphoqi kukhona isikhathi umuntu nomuntu nayo lento ukuthi ayizwele ukuthi yabona manje ngicabanga ukuthi sengiright sengingakhipha ukuthi yabo sengingayikhipha ialbum sengibonele izinto eziningi uyayibona le nto leyo ngoba thina ezimbongi inkondlo ihlangana ngobuhamba ihlangana ngesikhathi ubona izinto ezenzakalayo eziningi ezihlukahlukene yebo so kunalezo zimo
engakuphendula mfowethu embuzweni wakho. Hayi no mfethu kuyazwakala ngoba phela ezinye izinto othola ukuthi even kwayithina as South Africa mfethu abantu abasha njengamanje mfethu iyabalimaza lento sebebangake nje ngisho abantu abaphezulu mfethu sizwa kuthiwa abazibulele ikhona lento ukuthi ngesomthetho uthola ukuthi asinawo amafomula okudila nezinto ezikanje uma kwenzeka kanti phela umsebenzi esikuwona ugarantiye ukuthi lezi zinto izofika ngesomthetho akuzona izinto akekho umuntu ocreator mfethu athi ucreator nathi ubhala ama-movie wenzani uma kumele kube nento nje izodinga ukuthi kuhlalise phansi ucabange noma ungafuni ukucabanga sikhona ikupound ukuthi kube khona into eyenzakalayo kunjalo bafa yabona khona ezinye izinto mfowethu eziyayizisishaye la endimeni yabona ingozi le ngiyafisa futhi engathi ingazama ukwehla yabona la endimeni esikuyo lento yokujaha ukuphumelela yabona mfowethu yes sonke siyafuna ukuphumelela kodwa impumelelo ingasenzi sesigcine sesingene endleleni ezinqamlelayo ngoba isiphetho sazo asibi sihle yayibona lonto le mina ngikhuluma ngento yabo ezinye izinto eziningi mina sengike ngadlula kuzona sengiyindoda esithe ukuhamba noma ke ngakahambi kangako ngisahamba namanje so 2021 bengingakafika ngako kulelo zinga leli njengoba umsebenzi wami ukhula usuku nosuku ngoba umsebenzi wami usafana nayizolo ikhona phela vele yonke esilwela kahle yona impumelelo le injalo mfowethu so 2021 ngase ngangidlaliwe ukhosini ngoba ukudlala ukhosini ngaqala ngo2020 ngekhathi zama COVID-19 kwayadle so 2021 yabona ngaziwa bangifollow abantu einkundleni zami zokuxhumana ngakhipha umsebenzi bawunaka kwafika isikhathi la khona ngo2021 engicabanga ukuthi ngathi kwaweka yabo sengike kodwa angithi angiwanga ngaguqa vele phela ukuthi umuwa manje ngeke usawa vele ukuthi uyaphansi sewuba iloko nje ukuthi ushayeke kuphela ukuze ufunde okunye futhi okumele ukufunde ngawa mfowethu ngenxa izinto zase ingasahambi kahle ke nje empilweni yami kodwa kuzo zonke lezo zinto ngisazoke ngiyithinte nayo le njengoba sisaqhubeka nengxoxo yabo ezinye zezinto thina masamaciko kukho into engike ngayisho leyo ukuthanda amantombazane mfethu yinhle yinhle uma uyithanda yimbi uma ungayithandi ungaxeke umuntu othanda amantombazane uma ungawathandi awazi ukuthi ngiwathandelani uma ukuthi ngiyawathanda yabo so ngizama ukuya la mfethu kodwa ukuthi ekuweni kwami kwango2021 nentombazane yayikhona phakathi engangisebudlelwaneni nayo ngalahlekelwa into eningi ngalahlekelwa nanaye ipage lami la ku Facebook ngaleso sikhathi la selikhulile base bengapheka 12,000 abantu abalifollowayo ngenxa yalo lahleka kwakuningi nje ngeke ngize ngikubalule ngisho nami indlela engiphila ngayo ngoba kukhona ezinye izinto mfowethu ezizenza ngifisa ukuthi ngiyithinte le ngoba abantu abaningi abalithola ithuba lokuthi beyikhulume noma bezizwe ukuthi like yabona njengoba senza kanje kuyingozi kuthanda ukuthi kube ingozi makuzoba nemicimbi ngifike ngithole into ngithi sengitholile na intombi la ngishaya into esheshayo yabo so lezo zinto zithanda ukuba ingozi yabona lento yocansi ijule ngaphekwe endlela thina esibuka ngayo uyayibona lento le so inkinga noma ezinye zezinto engahlangana nazo 2021 ezinye zezinto ezilidele kuthini mhlambe kunezinto ezisalayo kuwe uma uyibandakanya nalezi zinto ngoba sizokusho lokho ukuthi abanye babantu besifazane kunezinye zezinto abazenzayo thina singazazi njengabantu besilisa so kwaba lapho noma ngingafuni ukungena kumanje bagcwele lapha ku Victoria uma ungathi lapha ku Victoria lapha washaya shade yabona balapha kumanje bayothaka lapha yabona bayothaka lapha bathaka manje yabona mfethu ungangezwa umshini nalapha 2021 monga ngitshela ukuthi angihlukani nale yangane mzanga vele sixabane mfethu ukuthi phela vele i-target vele nayo phela into eyinkinga mfethu ngalo ngakho ukuthi wenza umsebenzi wakho uwenzisise ngoba ngalesikhathi uwenza kahle umsebenzi wakho labantu bayakubuka ngalena uthola ukuthi umuntu uvele uza kuzohlangana nawe wena uzoyitshela ukuthi nje niyahlangana nje accident kanti yena usekuno 5 years vele kulandele lokho ebontolo ngizombambala ekufunde ngeke ungalimali ke lapho masuhlele uthola ukuthi uhlele kahle mfowethu njengoba usho nje uthola ukuthi uhlele kahle yonke into yakhe mfowethu uyabona kukhona nalento le ngo2021 ngangisebenza khona umjito bengimanager lapha na uThabo wakashabalala namanje ke sisazwana nalensizwa
kwafika isikhathi sokuthi umfo washabalala inkabi yami ngithi inkabi yami ake sikumize kancane yabo ukuthi ukuma ukusebenza kwami ukusebenza kwami nomfo kashabalala oyimanager yami owayesebenza ngokukhulu kuyikhandle enzela umsebenzi omangalisayo ngenxa yale ntombazane le ntombazane yagcina isiyengamela ezinye zezinto ikakhulukazi umsebenzi wami so ezinye zezinto engingayixwayisa kubantu abamaciko ukuthi ungamix ibhizinisi nepleasure yashayana leyo okunye kugcinene ekamerweni mase nisemsebenzini yabona lento leyo so ziyashana ezinye izinto mina engathi zangishaya kodwa ngenxa yokuthi mfethu empilweni akufuna uvuma ukuthi hayi sengilele ngesisu manje ngeqeni hambani phe kwami ngeke ngisavuka hayi ngaphinde ngavuka hayi futhi ngivuke ngamandla ke this time hayi vele impilo mfethu ivele ngesomthetho injalo thina abantu mfethu asifundi kahle ngenye into thina sifunda ngokushayeka mawuzokhuluma nje iqinisa ayikho into esakuyafunda umuntu ejabule mfethu umuntu uma ejabule kusuke kuvele ungaphela uyabo mawujabule 5 years ungangafundi lutho kuona wonke lo 5 years kodwa nje kube lezi insukwana lezi zokuthi kube wedwa nawe ukube nomqondo wakho nawe ukucabange ubone ngoba phela lazi kunetha khona ila uzithola khona ngempela nawe ukuthi ubani yabona kukhona into engiye ngisho mfethu ngithi mina uyabona empilweni uma kukhona into eyenzakalile yabona make wayibona ukuthi yiphutha usuku usuqedile ngoba kukhona abanye abantu abenza amaphutha kodwa bengaboni amaphutha bephinde beyiphinde futhi yabona ingozi into uma uzofika uyenze kodwa ungayiboni ukuthi yiphutha alokho ethi uyayisola mfethu ngathi manje ukuyisola khona into okuzokusiza ngayo yazi ngiyayisola mfethu ngokwenza lento le kodwa akasho ukuthi yiphutha yabona iphutha kufuna ulibone ulivume uthi ngashayeka la ngabhayiza mina ingakho ngeke ngiphinde ngibhayizise umuntu wesifazane noma kuthiwa kumnandi kanjani othandweni kodwa mfethu ngeke wazi mfethu besidlalayo mfethu yabona ke manje hayi sebese kushaya ngenye mfethu lokho ungayiboni mfethu vele ubotela abade abanye abantu laba kahle bayafuna mfethu ngikhumbula ingoma lo mfana ekuthu limit le ethi engithi uThemba inkosi lotsho uhlala ukwenza kukulungela namhlanje ubhekene noRonaldo ngisho njalo ngithi hayi Themba inkosi lotsho mfana bazobhekana noRonaldo this time hayi nguRonaldo ibhola liphethwe yimi imnikazi webhola ke manje ibhola liphethwe yimi abona phela into enhle leyo ngoba phela mfethu akumele vele uthinteke ngento eningi ngoba phela nathi mfethu siphuma khona lapho mfethu kuyagowa yonke indawo yabo ngathina mina hayi kabi yami yena uzungu esike sahlala naye mfethu insuku zimnyama nawe uyazi kodwa futhi ithemba likaze laphela iyona into esahlezi mfethu sihlezi sisho kuyona ukuthi ithemba kodwa lona ngeke liye ndawo mfethu ende ekugcineni lento ikuthina phela masokhuluma iqiniso akekho umuntu ongakuphuca mfethu ushombelo hayi singamane silwe impela yabo ngoba uwe ngisho ngathiwa ushintsha ngisho igama uba omunye umuntu kuyafana abantu bazuza lapho futhi ngoba ngesomthetho ihlezi kuthina lento kushuthi ngisho nakuzona lezo zimo esisuke sibone ngathi siyalimala isukisa nathi ngesomthetho isuke ingabalekile mfowethu isuke ingabalekile ukufunda nje mfethu kuphela ngoba nokuyisola mina ngisho mina ngiyisola mfethu ngeinqumeni ngengithathile and abantu abaningi uma ngibatshela lokho mfethu kuye bese ngazuthi mhlawumbe ngumuntu arrogant mhlawumbe noma kanjani because manje ekugcineni ngihlezi ngisho kuzongisiza ngani ukuyisola yabo ngoba ngeke ngize ngibuyele emuva into engayenza nje mina ukuthi ngifunde mfethu lokho ngiqhubekele phambili ngoba ngempela ngeke kuze kukusiza hayi uthinta indaba mfowethu yabona nje ufanele lento ifana noma masekulokhuzile sekuyi glass phansi yafa ukuthi uthi sorry akuyibuyiseki ukuwa kweqanda phansi ngisho ngathi sorry ngingaqondile kodwa lifile into ebalekile ukuthi ukuze liwe leli qanda ade ulibeke lapha etafuleni ubuwenzani uzama ukugwema lokho ukuthi mhlambe uma ubhekana nesimo esinjalo ungayithuki sewenza into efanayo ilento ebengisho ukuthi iphutha ukubona ukuthi yazi ngenza iphutha ngashiftisa ingalo yami nginganakanga la kwawalento yafa uyabona lento leyo so okuzako okulandelayo usiyothi before uphenduke uqalaza ukuthi ayikho into eseduze engakwazi ukuthi limali so ezinye zezinto lezo bafa hayi ngeke mfowethu njengoba lo mbuzo mfowethu ngiyathanda ukuthi ngiwubuze wonke umuntu mfowethu ofikayo kwishow because ngiyafila sengazuthi eSouth Africa ngesomthetho asikakabi nali iphupho nje kuthiwa nje iphupho la ngempela mfowethu singathi nomuntu uma ekhula thiwe iyona South African dream yethu lena wena nje mfowethu ungathi yini South African dream njengosonkondlo nje mfowethu okulesigaba okusona futhi osafuna ukuyibona uphezulu noba futhi wawusonkondlo ukhula ungathi liphi nje mfowethu iphupho mfowethu
iphupho lami singathi nje lo mzansi wonke nje kuphela ngasomthethweni ungakhuluma ngawe futhi ukhuluma ngawe bonke abantu abenza into oyenzayo isikhathi esiningi ukuthi bazo relate mina into engiyifisayo mfowethu empilweni yami noma emhlabeni nje uwonke ngifisa ngathi abantu kungabuya le nto yokuthandana yazi abantu mfowethu abathandani la eminyango abantu bazondana kuningi yabona mfethu uzondwa ngisho ekhaya la uphuma khona uzondwa umfowenu omshiyela ibele noma okushiyela ibele uzondwe udadewenu kube uyena okuthakathayo umuntu into engayisho kahle wemfowethu ngikhona into engifuna ukuyisho la uyabona mfethu lento igama elithi umuntu yabo kahle liphelela la kuntu uyisijobelele noma uyisiphongozo kahle lento ethintu isho ukuphilisana kahle thina sisebona abantu ngoba ayise lento yobuntu isuka la kutheni umuntu kahle ilonto ochaza yonke into so njengoba ngithi mina ngifisa ukuthi abantu bebuyele kule nto yokuthandana iyona into engiyifisa abantu alisekho uthando la ngaphandle alukho uthando mfowethu alukho uthando ngisho ekhaya ukuthi uyafika ujabule kanjani emndenini bazoba khona laba bazothi awu ezethi ingane zona iphumeleli le kodwa iyaphumelela kukhona abantu mfethu ngaphandle abangafuni ukubona omunye umuntu yaphambili yabona kunalesi sifo esiphethe abantu ekuthiwa umona uyingozi umona mfethu uyakulalisa esibhedlela ulala esibhedlela kuthiwe hey uyagula befika abantu lapha nama befika esibhedlela siphatha ama-aphula siphathe ojuice labo 100% nayo yonke lento le sikuphathele sifike sibeke lapha odokotela bethi mabethi bayakuchecka ukuthi uphethwe yini lo muntu kuthi bethe odokotela ayasibona lutho uphethwe umona uyabulala mfethu kunabantu abalele emathuneni kunamhlanje abazenzanga babulawa nje umona ngoba empilweni isikhathi sakho umuntu nomuntu unesikhathi sakhe yabona ngoba kukhona iwash kukhona ilanga emhlabeni uNkulunkulu lezo zinto wayidala ngamabomu ungathi mawubona ilanga liphuma ekseni liyoshona ntambama ubone omunye umuntu ebuya ngemoto uthi ewu belingashona ingani nami ngibuya ngemoto ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu uhlela ukuthi maliphuma kusasa wena ukuhleleleni mhlawumbe uzojabula nawe khona ozokuzuza so iyona into engiyifisa mfethu ngifisa abantu bebe nobuntu bethandana umuntu umthande mfethu ngisho uqala ukumbona umthanda umuntu ungamazi nithandana na ku Facebook kunabantu abasithukayo ku Facebook ungithukelani mfethu akazi nawe uyangithuka black Twitter South Africa phela lethiwa black Twitter mfethu kudlemeni ungithukelani kuyephi ubuntu kubiyephi ubuntu ake sibuyiseni lento umuntu mina isifiso sami leso mfethu kuningi okunye okukhona kodwa ngifisa abantu bethandane mfethu mabethandanile mina foundation kuphelele uthando lunqoba yonke into uyazi ngisho ngikuthiwa uyahlupheka kodwa manithandana yabo nje thina ekhaya angikhulanga mina emndenini orish angiphumanga nje emndenini uthi like mako December zo expect uhlambe ingubo zokhisimuzi yonke lento angiphumi mina ekhaya elirish kodwa umikhali nothando niyakwazi ukuthi ninqobe izinto eziningi nabantu abangaphandle abakwazi ukuthi bengene phakathi kwenu uma nithandana so ekhaya mina ngiphuma ekhaya linothando siyathandana nje kakhulu omunye siyahloniphana siyazisana siyathandana uthando linqoba yonke into mfethu iyona into engayisho hayi mfethu hayi ngicabanga ukuthi mfethu uyibeke nje yacaca nje mfethu yabona nje yasobala mfethu njengezingqezesele manje nje akake lapho kulokhu ngazesele nami ngiyayichaza ngisafuna ke nje mfethu sike sikhulume ngomsebenzi wakho ke manje ke mfethu owenzayo ukuthi imapha ama project akhona ngaphandle mfethu abantu abangakwazi ukuthi bayewabheka namanje nanokuthi akumapha ama platforms mfethu ngoba phela siyagqugquzela lokho ukuthi abantu umsebenzi mfethu abawushare uma bewuthola bawulalele futhi uyabo bawudlulise nje mfethu because kumele lento igcwale yonke indawo ngasomthetho ngoba wonke umuntu uyayidinga ekugcineni kunjalo mfethu mina umsebenzi wami ukhona kuzo zonke izitolo za online lezi ezikhokhayo akhona ama-album nama single engawenza ngokusebenzisana namaciko ahlukahlukene so umsebenzi wami ukhona nje Spotify Shombela Imbongi YouTube Shombela Imbongi topic mobile uShombela ngisho ku Google mfowethu mongena ku Google nje uthi Shombela Imbongi kuzovela ubani uShombela uvela uthi ubani imiphi imisebenzi aseyenzile mningi kunama-album amaningi ngawakhipha oyimpilo yangaphakathi olokhuzane laphana maningi kakhulu i-list endless mfethu mningi ungawabala ngoba vele mina ngiyathanda ukuthi lezo zinto abantu bazi because even nana mhlawumbe ungakuyichaze ukuthi leyo album yini ofuna ukuyidlulisa ngawe yabona ukuze umuntu azi nje athe yavela azi ukuthi ulindeleni
kule album ethi impilo yangaphakathi le nkondlo isihloko sale lokhuzana sale album le ngayikhipha inhloso yayo ikhuluma ngodaba nje lomunye umfo engathi wagcine ithola esejele ngesizathu sokuthi wayengawazi umndeni wakhe yabo wathuka ngelinye ilanga ehlangana nomama lo mfana kodwa umfana washeshe wahamba nje ekhaya esemncane ngenxa ukuthi ingane ayilaleli wahamba ekhaya ohlala emgaqweni uyayibona lento yahamba iminyaka yabo mahamba iminyaka abantu bayashintsha uyayibona lento leyo so bashithi wagcine engasaboni ukuthi lo muntu lo uma wakhe ngoba ingane yasheshe yaphunyuka nje vele esandleni yayohlala emgaqweni yashintsha ababengasabona nje enhlobo so kwagcina ukuthi lo mfana lo usebamba lo muntu inkunzi akaboni ukuthi kanti ubamba uma wakhe inkunzi wamgwaza lo uma wakhe washona lapho kwafika amaphoyisa amthatha khona lapho ke emgaqweni ayomvalela ejele so manje sengichaza impilo yangaphakathi ke ejele ukuthi usephila impiloni emva kokuba ngoba lo muntu lo wagcina kutholakala amayezwa ngamahemheme abantu ayihlala nabo kusho ukuthi kushonwe lapha wathola ukuthi eyibo mabeyichaza lento indlela eyenzeke ngayo hayi mina owenze lento le wahamba wayejele so useyibuka yonke useyixoxa usesejele ukuthi kwenze kanje ingakho ngivale impilo yangaphakathi album yami leyo engayikhipha sebenza ngokukhulu kuyikhandla uthola yonke inkondlo oyifunayo khona inkondlo ehlabahlosile laphana ethi ukuwa kwebele mfowethu ngeke ngibona itrend le ku Facebook awulamba yabona kukhalwa kanjani ngebele nomzamo mfowethu lele yabele mfowethu nginalo la iPhone ni yami lele yabona so le nkondlo lethu ukuwa kwebele mfowethu ungazi ubuka isihloko uthi mhlambe uyadelela la ushombela kanti cha ngikhuluma ukuthi ibele lizeliwe lisuke luwiswe yini ngoba kusuke kunengane kusuke kunomphefumulo okhulile ngalo lobele lizeliwe so lento yokuthi sihlekise ngabantu besifazane sithi ubani unebele eliwile kahle kahle muyibheka ayikho kahle futhi akusiyona into eright ngoba nathi sikhule nje sibangaka sisuke emabeleni awile mina ngathi akabe khona ongivezela uma wakhe mase khona onebele elimile ananga uma ibele lakhe elimile uyayibona lento leyo bafu so ngangizama ukukhuza ukuthi abantu abamusa ukujudge abantu besifazane ngoba kungcono lapha enkolweni kunoline othi kungcono ukuthi abantu behlekise ngokuthi ibele lakhe liwile ukunokuthi ibele lakho lilokho elimile kanti kunengane yakhe siphenduka izambane ekhulela ngaphasi komhlabathi uzothola lawo magama ithukuwa kwebele ikule album ngabophela kakhulu kule album mfethu kungophela umuntu kuthiwa akayincoma kodwa nje ngabophela mfethu lapha hayi ngeke umuntu uyincome mina lento yokuthi awuyincome mfethu ngeke kwenza izinto ezinhle uma ungayincome mfethu kubalekile ukuthi uyincome mfethu ngoba phela yonke into vele iqala kuwe mfethu yonke into iqala ngaphakathi mfethu yazoqeda iphumeke iye kwabanye abantu yabona uma ukumnyama ngaphakathi ngisho into yakho ngaphandle izoba mnyama mfethu yabona ayikho into ezokhanya manje ukukhanya kukuwe mfethu ilight kuwena mfethu yabona kunjalo ngaphinde yabo lapha kule album engingayiqinisekisa kumuntu uma ehamba uyilalela uzothola yonke inkondlo ayifunayo uzothola inkondlo yothando uma usemathandweni uthi ayi ngiyashanga impela ngishamashushu uzothola inkondlo yobunsizwa kunenkondlo engayenza lapha ngibongela uTshatha lo wasokhosini ngangimenzele nje ibongo nakhona ngawo loshuni wami ukuthi ngenzele abantu izinto kanjalo noTshatha yahamba yazi yafika kuye wayithokozela so ngangibongela uTshatha uphinde uthola inkondlo mawugiliwe othandweni uzoyithola inkondlo laphana efakazelena nokugileka kwakho ukuthi ugiliwe mawushela lento okushela mfethu yabona ke manje hayi khona inkondlo enzima kakhulu ngoba ngihlela ukukhipha nje iEP khona iEP ngizoyikhipha ngoJuly ngizoyikhipha ngoJuly next month so izophuma khona inkondlo ezovela mhla ka5 kuma digital stores bese ke kulandela iEP kuzoqala kuvele eyodwa laphana nayo engisebenze ngokukhulu ikhanda so lapha ngisasho ukuthi uzoyithola inkondlo yokushela uma usashela uyijonga ufuna ukushela intombi uphinde uthola inkondlo yokufa yabona ukushona aba kunabantu abaseyimweni ezinzima kakhulu uthola ukuthi bakukhulise kahle abazali ukhule uthi masuqala sewuphumelele empilweni bese umzali vele ehamba ungakamjabulisi ibhlungu leyo nto uzoyithola inkondlo enjalo lapha kule album so eminye imisebenzi engisebenza kuyo leyo engayisebenza ngokukhulu kuyikhana ngoba ngaso sonke isikhathi mangibhala ngifuna ukwenza sure ukuthi makukhona umuntu ozolalela lenkondlo yazi angabe safana akube khona okungcono akucosha noma ungacosha amagama amabili ke at least akufani mina kimi kufezekile uyabona lonto leyo nento engiyilwela
ngikuthandayo ukuthi ngaso sonke isikhathi ngifike nento ehlukile ngoba ngiyabona zonke imbongi ziyakhala ziyabalisa la uthando njani uthando luyinkinga uthando luwukuthi babhala into ezitrendayo yikho ke sengiyehla kancane le ndaba yokubhala ngothando ngoba abantu bakhuluma kakhulu ngothando yabo and angithanda ukuthi ngigxila lapho mina hlahle vele ngize ngibhala le inkondlo ngangikhuluma ngezinto ezenzakala ezweni ingakho futhi ngibheka kakhulu izinto ezenziwa abantu kwabanye abantu bese ngibhala ngazo emva kwalapho mfowethu ne-album lithi iphimbo lwesifazane iphimbo lwesifazane nje iyazisho le ikhuluma nje ngomuntu wesifazane odlwengulwayo ukuthi abantu abadlwenguliwe badlula kuziphi izimo uthatha isikhathi esingakanani ukuthi lento iphele ngaphakathi kuwe so ungayilindela inkondlo enjalo bese kuzoba khona inkondlo ethi ifindo lothando ithandwe kakhulu ku TikTok ngisanda ukuyiposta futhi bengayinakile nje le nkondlo le ikhuluma ngokuthi kunabanye abantu esithandana nabo besidlise besifaka imithi ngenxa yokuthi bagcine behluleka ukuthi besikhombisa uthando size sigcine thina sesiyibulala mina yabona mfethu ngike ngasho ngelinye ilanga kwahlukana imbono ku social media ngithi mina yazi mina ngiyisole genge le ibulalela uthando ukuthi ngoba omunye akulula ukuchazela omunye umuntu into osukuyizwa ngaphakathi yabo futhi phela umuntu wesilisa akafundiswanga kahle kahle ngokuthi azakhuluma akukhulumeki yikho sihlezi sishayeka yabo so mfethu lapha ngikhuluma ukuthi noma ngabe ungifica ngilenge endlini le nkondlo angishaye kancane mfethu hawo shaye futhi shaye vele kuma podcast yona vele tesifunayo le nkondlo le ithi noma ngabe ungifica ngilenge endlini okwazi ngilenge ngenxa yakho ifinde emqaleni wami wena oliqaqa ngoba le uthando lethu kwazile ukuliqaqa nesithembiso sethu asiphula uthi angiphile kanjani ngoba abantu ngaphandle kwakho bazongihleka yabo ihamba nale ngaleyo ndlela mfethu just ukuthi ngingaqhubeki kakhulu kodwa inalokho ukuthi noma ngabe kuthiwa ngifica ngilenge endlini uze wazi ukuthi ngilenge ngenxa yakho ukuthi umuntu afika akutshela ukuthi uyakuthanda akufaka izinto zakhe ngoba phela ilezi zinto zamadlisi ezinkinga bese uyabambeka wena awusezwa mshini ke manje bese yena vele ekushiya yayibona le nto le ngathi mina ngelinye ilanga khona inkondlo ezophuma kule EP le yangoJuly kule EP yangoJuly ethi ngiyakuzwa ukuthi awusangithandi kodwa okungcona awuzongikhipha phela lento engizwa la ngaphakathi kimi ngoba sengizwa ngedwa isihloko sawo sizothi umzwa ngedwa uyayibona ithi lento sengizwa ngedwa kokungcono usekhona ngoba sasikwazi ukuthi sijabulisane sixoxe nangothando lwethu manje lento sengizwa ngedwa mase ungasekho so eminye imisebenzi ongayilindela laphana kulelo khuzane za kuleya EP kuleya album bengisho le yephimbo lwesifazane khona nenkondlo ethini lapha khona inkondlo ekhuluma ngesikhathi ethi kunini manje yakhuluma le yankondlo ethi kunini manje ikhuluma ngendlela abantu indlela ebenza ngayo ngoba siyezwa kukhona ogogwa kanongoma engibone trend lapha umswelelo okhuza ishayini yakhe consi ugcwalisa ibhakede yonke lento ukulokhuzana izinto ezenzakalayo not ukudlwengula nokudlwengula kodwa kungena ngaphansi kwayo lento ukuthi umuntu ngiyimi nje ngivele ngisuke ngiyosukela isalukwazi sabantu uyabona nje ngifike nje ngiyosidlwengula lapha kuthini kimi uyephi unembeza ngisuke nje ngibulala umuntu ozamayo thatha isibhamu ngiyosiboleka ngithi mfethu nginikezeni isibhamu ngifuna ukumbulala lo akwazi ukuthi engaphumelela yedwa mina ngayindawo so ezinye zezinto ongayilindela kule nkondlo engikhuluma ngazo so umsebenzi ukhona kuzo zonke indawo bese kuzoba i-single track esayikhipha noMbuzeni lapha eThekwini sasistudio lapha sika Sibuko ithi khumbula le ikhuluma ngothando le nkondlo mfethu mangixoxela abantu abakhona yabo le nto engikhuluma ngayo le nkondlo le ngoma lethi khumbula abantu abamboyilalela le ngoma le ngangikhuluma ngesimo engangibhekene naso mina ke mangibhekene nesimo kwesinye isikhathi ngithi yabona ke abantu ake ngibhale ngephutha lami abantu khona bezofunda kulo uyayibona le nto le so laphana ikhuluma ngayithi uthando lami bengithi nguwe ngithi uyongivala amehlo makwenzeka ngidlula kulomhlaba ijulile Umbuzeni nacule lapha Umbuzeni Mkhize ngicathi uyamazi ngiyambona inkabi yami leyana ke yacula nayo ke ingoma imnandi ya bani bayilalela ke bayithokozela ke ku YouTube Spotify yonke le ndawo bayithenga so miningi imisebenzi esengiyenzile bese kuzoba khona inkondlo yami ke ayike lena mfowethu ngeke iyona engicina ukuyikhipha ke isihloko sayo ngizosikhumbula mfowethu kodwa ku YouTube sibukwe abantu abangapheka 14,000 beyilalela nako Spotify yonke lento iyahamba ngendlela esimanga mabesesha nje abantu Shombela imbongi topic izokwazi ukuthi ivele le yankolo ngize ngayishuthela ngisho video yakhona eclean ngendlela esimanga
Shombela imbongi ukuthi ngoba singesikhohle isihloko sawo sengisuke ngasebenza kakhulu ngaka sezibeningi kodwa hayi nje khona umningi izovela umsebenzi phela kuyinkinga vele ukugcina lawe usuthi ukubambe konke ngekhanda yabona manje kugcina kuba nalokho mfowethu so eminye imisebenzi ekhona ke leyo miningi ke ngempela miningi imisebenzi engiyisebenzile ngenzela abantu kwinkondlo kanjalo kuningi amacike engisebenzisane nawo kamaskandi engifeatureisha mobhala uShombela kuzovela ingoma bengifeaturishile noma ukhona elinye engasebenzana nalo la ngangikhokhela kodwa ke right kunankingi right also hayi kodwa kuseyumdlalo mfethu odlalwayo vele mfethu kulomdlalo mfethu kunjalo mfethu sizosho ndalo mfethu ukuthi andawo iyeke lento yabheda lento inkinga ngoba phela ngesomthetho impilo yakho mfethu ngaze sikubone nawe ngelinye ngisuthi uyawayeka mfethu inkondlo usuyoxova udaka hawu manje uyabona washintela sikajeni kanti lapho uyakhokheleka lapho mfethu khona ngithola uyabona balekile phela ukuthi kube khona izinto esithola so manje nakuma social media ko Facebook nakhona kuyafana na ko Spotify noma mhlawumbe ahlukile ipage lami uShombela imbongi online ama Facebook account ami uShombela inkosi yezimbongi makhaya so injalo indaba bafuna singayikhohlwa le nginama award awu3 njengamanje ebandeni lami engawawina ngazi inkondlo hayi ngeke sicoce nangazo mfethu lokho asike sicoce nangazo mfethu uqale nje ngoyokuqala mfethu ukuthi uyokuqala uyithole nini uyitholelana eyokuqala ngayithola lento amawadi iphuzile ukufika kimi kodwa ngicele kulunga 2017 or 16 lapho ngayithola besise eBigville okukhona icompetition lapha na le inkondlo ngahamba ngayakhona ngafike ngashaya inkondlo lapha hawu sasibaningi lapha sasiyimbongi zazi ngapheka 20 afike ngayishayela unumber 1 wami ngabuya neaward yami kwa right ngayibeka kwajatshulwa kanje then esibili lamabili ke ngawashaya kanye sasikuphi sasise Winterton sasise Winterton khona umcimbi ohleliwe nje umasipala ntontoni so sifikile lapha bephetha ama award athiwa sifike ke nathi ke sishaya into zethu sashaya into zethu le enye sengiyitholiswa ukuthi ngiperforme kahle kakhulu uyayibona isiphelezela le ukuthi uwinile le ukuthi ngiwinile vele le isifakazela ukuthi hayi cha ushaye kakhulu then bese kuba ileyo yokuthi ke njengoba namhlanje kungulwesine nje ngomgqibelo khona iaward engiyohlonishwa ngayo ke la e-Stable Theatre so ezinye izinto bafolezo ezenzakala kuyinto ozenkulu nakimi ukuthi ngigcine sengihlonishwa kusho ukuthi manje ama award kaShombela sezoba u4 ke manje yabona hayi asazokwanda futhi mfethu asazokwanda kakhulu mfethu ngoba phela umsebenzi wakho mfethu mina ngiyakubona kwambena mfethu siyayibona lento yabo umuntu ozophumelela mfethu umuzwa ngisho ukhuluma naye ukuthi hayi lo muntu lona because usiye understand indlela mfethu ayihambayo yabo abantu abaningi uthotha kayi understand indlela oyihambayo and uma ungayi understand indlela oyihambayo usuku usazolimala mfowethu uyabona khona nje ukuthi nje indlela yakho mfowethu into yakho isi straight uyawazi umsebenzi wakho ukuthi ufuna abantu balindeleni kuona kusho likhulu lokho mfowethu kusho likhulu kumele vele bakuhonorisha even ngisho nabo labantu othola ukuthi bavalile bayoze babone nabo ukuthi hayi lo muntu keke uyagudla kaphela yabo so nje kwi poetry space mfowethu because ngiyafuna ukuthi sikhulume nangayo mfethu because I feel like i-poetry space mfethu ivalelekile ingakhuliswa kanjani mfethu le industry mfethu ye-poetry space ukuze kube lula nje for wonke umuntu mfethu ukuthi akwazi nayo ukuthi saside nezingane isasesikoleni mfethu ezifuna ukuba ilento zithi nayo mayibukela ibona ukuthi imali ikhona yabona zingazizwa sekungazuthi kumele zenze enye into engayithandi ingakhuliswa kanjani mfethu into yokuqala ngingathi mhlambe kufuneka laba sebekhona endimeni njengathi sikwazi ukuthi sithole ithuba elanele mhlambe kuma TV njengoba nje ngikhona la kuna uBhobhile ezinye zezinto ezingithokozisayo lezi esiyidingayo ukuthi singapheli abantu bekwazi ukusibona ukuthi nangu bani yabo omunye mhlamba vele SABC vele bani zonke lezi indawo lezi ezakoma TV nama radio futhi ama radio kodwa ngiyawancoma ama radio mfethu ayisupporta lento yezinkondlo
ama TV ke nje akwandile Phela usaku 90 something ansadlala ama China namanje. uyabona Ama China record 70 years ago. uyabona sikhona thina sinezinto esingazenza kodwa asitholi ithuba yayibona lento le so mfethu ngiyafisa sithole ithuba iyona into engenza ukuthi silokhuze umkhakha wenkondlo uthandeke futhi uhlonipheke enye into nathi thina imbongi ake siyekeni ukuba nje yabona imbongi mfethu le genge lesishanazo noma ngingalokhuzi noma ngafuna ukuvela ukuthi kanjani yabo kodwa nje ngizokubeka lokho igenge eningi iyabavalela abanye abantu ungezwe abantu bethi siyobheka amakhono ntontoni begcina bephelela futhi uyayibona lonto leyo so ilento engicabanga ukuthi iqhamuke ekuthenini vele kwabona laba abaphezulu angathi baphezulu kunalabo abaphansi abazi ukuthi bazobayisaphi kwabona laba ngoba kwabona sebegcinile ngathi sebegcinile la bekhona uyayibona inkinga lento ukuthi uthi ukhula kodwa uthi ngathi sengigcinile ke la uyayibona lento le so thina imbonga sikhululekile mfethu sicinile nje sivalelekile even yabona kukancane kuqashwa imbonga eyodwa ngisho emcimbini makwenzeka imicimbi la eThekwini iba yodwa nakhona angazi suke inanhlanhlana ama followers angisekucheckwa nana followers lento yokuqasha imbongi ngama followers ama followers phela washo ukuthi skile awasho uyothola umuntu ongalandelwa lapha 2 followers kodwa enimeshaya inkondlo uzuthi yabona ke lo hayi impela sengingamthengela ngisho imali ngemali uma ulalela inkondlo yakhe uthi ngaze ngaphila nayi lento engiyidingayo uyayibona lento leyo so ngathi kuyadingeka ukuthi kulokhuze kungeneleleke uzumkha weyinkondlo ukukhule na ube mkhulu bese sizama ukwehlisa umona la sithina sizimbongi yabona khona lento ukuthi mawubo kunomfana omncane ovelile mcathi nimbone ku TikTok uEmihle Shongwe mfana omncane loyana ngeke ngingakhuluma ngayo lo mfana ikhono lakhe likhulu 5 years or 6 years ngijatshisa na ukuthi ilento yenkondlo iqala vele nami la ngisuka khona ukuthi mina vele ngikhule endaweni yangakithi vele umuntu oyinefone no Facebook mhlawumbe babe u2 futhi nakhona bese kubani saphatha ama V360 kwakuyinkinga yabona manje nje ngiyambabongela laba imihlobo basheshe bavela bakhule sekungcono indlela ayingekho phela lento ya online phela thina kwangekho nakhona uFacebook thina uqala ngempela kuthiwe nje uyafika ukusetshenziswa bese ko 2008 kahle lapho ke usubona ilabe usuqala khona futhi nakhona hayi ukuthi kukhona into obungayiphusha ebinetalent ukuthi phela uxhumane nalabo bantu nicoce hayi manje kuno TikTok futhi kunawo yonke into kulula ukuduma kahle kahle esikhathini samanje kusatrend ulo ikhathi lezo zo Facebook umuntu mewathi lo la uqedile umuntu ngisho umtshela into engahlekisa vela athi lo vele ubonda so ezinye zezinto kodwa bafo sesixoxile kodwa ngisacela ukushaya khona inkondlo engicela uyishaba for hayi shaya futhi shaya ethi kulesi sizwe esibhobhayo babathela umoya thina sikhula kokuyihlaza ukubona umuntu wesifazane ephuza utshwala laba banamhlanje bayabhema basenanembeza ugwayi wamakhala sasazi ukuthi ubhenywa izalukwazi namakhehla kuphela thina sikhula nontanga yethu sasidlalela inqola zocingo singenayo namafoni futhi singawagqisi iqakala sizidlalela omasigcozo omafihla bhande nokunye okuningi impilo yemnani sasazi njalo ukuthi mhla ka25 December fanele sigeze sibe bahle singena umuzi nomuzi sithi sodla ukhisimusi sidla amakhekhe nejuice kweminye sasizosiphakele nokudla sishayise intwala kokumnani sikujabulela ukuphila sekwashintsha konke lokho manje abasekho abangani beqiniso nabantu abanonembeza bakubheka ukuthi ugqoke ini uphatha inhloboni kamakhala ekhukhwini ngoba ngisho nabafundi abasafuna ukufunda bathi akufundeki amakhelwane zibeziwe mabephuza kuze kuse wena uhlulwa yini ukuphuza ukulala ufunde kuze kuse kwase ekseni ngeza umsindo wesibhamu kazubani osebulewe kwagijima abakazidlodlo kaziselidumele bani ladlula naye kwagijima ama-ambulance kwenze njani sizwe khuthuze ethu bethu uhupulisisi kanti akabuzange langenisela imshonele thengisathukile kwathuba bakomakhelwane sebemdubulile izimpi zamatekisi bambonile ukuthi uyaceba bamthumela enkosini ngenhlamvu yesibhamu ngiyayizonda ishiya kukhala zolokhu sinethemba ube nobaba namhlanje useyintandane kulula phambi kwakusasa sangaba yipharapara waziwamuba umhlaba
nami izolo bengithi mangifunda bengicishela ikhandle la ngiyabona le ndaba niyazi iqalephi ekukhuleni kwami ngalahlekelwa ngabazali bobabili ngakho nginakho ukuphila ngokucela emuhle usimakade ngaqala ngaphumelela noma abanye sebengidlela umona kulula kwabanye ukungixeka ngoba bazi ngisuka naleli khona lokubhala izinkondlo ngangifisa uke esikoleni ngifunde ngigogode njengabanye kepha kukode ngakufunda ukuthi ikhono liyakwazi ukumphilisa umuntu kanjalo nesikole siyakwazi ukubaphilisa abayidlanzana abanye bafa befundile bebengakaze basebenza ngapha sakhe isizwe abanye basigxeka basimonazela basibukela phansi impilo yayimnandi kudala intsha namhlanje sizinikele uphuzeni oludaka ikusasa labo libuye lingasekho abasaphuphi nangalo noma belele ebusuku makwenzekile balala thina sikhula abanye ababe nokuhlupha amanzelo ekhaya kwakuba yithina ingane zabafana kepha kulesi sikhathi sesiyafana futhi sesingcono kunodadewethu abasalawuleki bahamba nemfashini style indaba yabi yogcina egodini thela umoya simakade ngenelela kulesizwe nentshe ebhubhayo Shombela bhala inkondlo Mfowethu ngeke mfowethu hayi amagama abafowethu hayi udlala ngawo mfowethu waphiwe mfowethu amagama hayi ngeke mfowethu ngiyabonga nje kakhulu mfowethu ngokuthi mfowethu usivakashele and ufike futhi mfowethu ushare mfowethu umsebenzi wakho mfowethu ngalendlela uyabona nje mfowethu ngibonga ngaye yabona nje mfowethu angazi ngathi ngibonga kanjani mfowethu and nje uqhubeke bafo uyabona uqhubeke mfowethu kumina ubhobhile already mfowethu uyabona ubhobhile sekukuthi nje manje umsebenzi wakho ulokhu ubonwa abantu abaningi mfowethu ubone izinkulungwane zabantu ukhule nje mfowethu ukhule uze nemali ifike mfowethu kule level nawe efuna ngoba phela egcineni uqale kuphumelela umqondo uqala base imali yalandela yonke into ilandela emva kwalapho ngasomntu kunjalo ngiyabonga kakhulu nje mfowethu ngiyabonga kakhulu yabona sesivala nje mfowethu nangu umuntu lapho semakhaya mfowethu naye akazazi ukuthi aqale kuphi mfowethu naye ufuna ukuzithola mfowethu yipi nje advice mhlawumbe ongayinika umuntu onjengaleyo ngathi akaqale kuphi nje njengamanje mfowethu ukuze nayo impilo yakhe imuve mfowethu ingami ndawonye into engingayisho kumuntu osemakhaya noma ngakuthiwa uhlanganisa ini empilweni kodwa into ebalekile ukuthi uqale la ukhona ngoba kukhona abantu abasuka la bekhona ngenxa ukuthi bagijimela okunye abakubona ngaphambili okwesibili into engayitshela umuntu ngathi neliswa yilokho okuncane nakho ngoba lokho nakho uke wangaba nakho okusho ukuthi nalokho okufunayo usazoba nakho so ukwaneliseka empilweni into ebalekile ngoba unomona uzohamba uhalela zonke into zabantu lezi uzugcina yabona kukhona abantu abaphumelele mfowethu sesivala nje khona abantu abaphumelele mfowethu kodwa impumelelo yabo ayibajabulisi ngenxa yeindawo abayihamba uyayibona lento le so ngeke ngithi mina isikhathi somuntu sokuphumelela sifikela sona okwakho nje ukuthi uhlezi usendleleni noma endaweni okuyiyona kuyiposition zibeke esikhaleni ukuthi ibhasi elizolanda abantu abaphumelelayo likufica usestopini lingadluli wena usaphuma ekhaya noma ubusayolanda isikhwama esikhohliwe so mfowethu ilawe engingawasho ngaphandle ukuthi ngiqede mfowethu kodwa yawo ngaphambi uba ngiqede mfowethu ngabe ngenza iphutha elikhulu mangababonga laba ngisacela ukubonga ilokhuzane iDlems Funeral Services mfowethu abaxhasi bami labo basuka kude nami noma ngakuthiwa ngishoda ngani bayangilekelela bengixhase ngibonge siyabonga driving school bayangilekelela kakhulu bese ngibonga umfundisi wami ubaba uMazibuko ohlezi nje noma ngikuthiwa ngifuna ukuyapi ngiyaye ngilokhuze athi nje nayi imoto anginike ngenhliziyo ekhululekile nethokozayo so ngiyambonga kakhulu nabo bonke abantu bese ngibonga nomalume wami lapha insizwe ehlezi naye ngisupporta umndeni wami bonke abantu abangisupportayo bese ngibonga insizwa la isanokuhlangana nayo lana hey kodwa lensizwa mfethu inkulu lensizwa yabona mfethu lensizwa angazi ngikweleta mfethu yonke into kodwa sobe sihamba nayo lapha eThekwini ile masesila stable theatre sengiyohlonishwa khona izinto ezikhona engizoyihlela ukuthi lensizwa le ngiyibonge akubonakala ukuthi ngiyayibonga uyayibona lento leyo kodwa phela ngifuna ukuthi sesengixoxa phela izoba isurprise lento isuyingaseyo surprise masuyixoxa so lensizwa ngiyibonga ulokhuzani ilembe lapha insizwa yegula clothing lensizwa mfethu umsebenzi wayo omkhulu kakhulu mfethu ukuthi abantu mabengibona laphana ngizobe ngiyigula mfowethu yabo so masena abantu yabona manje engingakusho ukuhlangana nalensizwa kube kukhulu kakhulu kimi ngoba manje
sesikhanda uShombela ukuthi abantu bazombona uShombela ejikala ukuthi hey lento ayigqokile le ngade kaShombela ke ayayibona le sikhanda uShombela manje simkhanda lapha kuyigula so kumfokazi ungulungelo Zungu ngiyambonga kakhulu kulensizwa yonke indlela iyangisupporta lensizwa yonke into mfethu insizwe esisazosebenza kahle kakhulu na ngibonge bonke abantu abangisupporting ngibonga umbuzeni umfoka Mkhize ngoba ngila ngikhona nawe nesandla bese ngibonga inkabi yami laphana ngoba ngize ngiqala ukudlala okhosini iyona uDJ Zayizo ngibonge kakhulu kuyena baningi kakhulu abantu engababonga kwengibakhohliwe ngithi nje isandla sidlula ikhanda and mina mfowethu mangibonga yabona mengathi uNkulunkulu akubusise mfowethu angazi phela mhlawumbe uNkulunkulu impela ungizwele eduze mina yazi phela kuvele kwenze yabo njengoba ngisho nje ina ubhopile ngiyayibusisa egameni likaShombela angithwele mina angithwalanga ngibusisa nje njengoShombela yabona njayi ngithi nje kwande lokhu kuqhamuka enhlizweni yami ukuthi ngiyathokoza kakhulu ngicathi ngiyaqala ukushaya lokhuzane i-podcast kanje uqala nqa ngavela kancane ke kwenye i-TV kodwa singasayibalo ngoba ngikule TV le yabo yabona so mfethu ngijabule kakhulu ngiyabonga mfowethu ngiyabonga nje kakhulu mfowethu ngisho kwathiwa mfowethu uthwele mfowethu kodwa sibusiseke yabona hayi kona lokho hayi ke mfowethu uma ukuthi ubusabukile nje kuze kube manje nje siyabonga kakhulu ngokuthi nawe uyabona ube khona la make sure ukuthi you click the subscribe button click notification umfollow wish uShombela nje kona wonke ama streaming platform ustreame no music ku Spotify uma ufuna ukulalela imbongi lalela yabona mlalela because sifuna vele inyuke yonke lento yabona nama ama streaming mfowethu ifuna singene ku million ungakapheli unyaka mfowethu kube nje singene nje ku million lama streams kona wonke ama platform thank you so much Lumkile Zinyanga signing out.